Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. He may come anytime. Sifunza khona kusuka evesini lekuqala bazalwane encwadzini yabaseThesalonika chapter 2. Sicela kubonga bazalwane besisenkonzweni nemsombuluko ngalesibili ngalesithathu. Inkonzo lemnanzi leyangimangalisa abazalwane, lenkonzo yangenelwa nayiyouth. Yangena iyouth yathandaza yafuna uNkulunkulu. Ngicela siyishayele tandla le. Thank you so much. It was nice khona abazalwane bebangekho kanye nathi la but bangitshela hey yaba mnanzi inkonzo. Kwase kuba khona labangakhonanga ukuthi base siphetha ngalesithathu babe kanye nathi. Labanye bangishayela bathi hey bengithi ngiyafa umfundisi. Ngibonga ukuthi kuse ngilibone la ngalwesine. Bengicabanga ukuthi ngiyahamba vele. Ngasale ngajabulisa ukuthi nangihamba ngihambela kuye. Hallelujah. Yeah, it was not easy bazalwane. Phela nje kwenkonzo lenesilula nami ngayithatha Monday ngevuka ngathi kuMonywana. Yeah, but la ku Tuesday afternoon ngeva lokuthi hayi sekuyesinza. Lolwesithathu ke bazalwane hayi kwasinza mbamba ngalolwesithathu. Bathi angathi noma khona into mina especially lesibena naleni nakini. The moment simeet asibazalwane uthandazwa kufunza live hayi khona emandla lapho yabo. Uzumanga longene ngwiki kangaka ngase ngivukwa ingane. Hey Nkosi yami, it's so nice the moment nje sithi singena ezwini sithi siyathandaza kuba mnanzi kakhulu. So thank you very much bazalwane, and umuntu mangele indlela bazalwane laba attende ngayo lo mthandazo nje lokuba khona la sithandaza mangele kakhulu bazalwane. Soon and very soon sizabe sithatha ningadli kakhulu. Hallelujah. Nidle kahle. Mina I had a tough time on Thursday nangithi ngifuna kudla I couldn't eat kwaba lukhunje ngabona kuphakama langa kulukhunje ukuthi ngidlani ngidlanjani. It was very difficult ngoba angathi noma bese adjusted to lesimo sekuhamba nje without food, but ke ngiyaweva amandla. Hallelujah. Ngiyaweva amandla bazalwane. Glory to God. Ake sifunze ke lo 2 Thessalonians chapter 2 from lo verse 1. The lawless one. Amen. Longenamthetho angathi athini lapha but ukhulunywa ngade lawless. Thank you Jesus. Bazalwane macondzana nekubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu nekuhlangana kwethu kuye sinicela ukuthi ningasheshi nithungeke engcondweni yenu ningethuswa ngumoya noma ngemavi. Ngiyanicela moya ongcwele ahlale kini ni understand nasifunza ngoba evikini leliphelile kukhona into lesithi khavile lekufuna bese setiyafika kuwe tithi into yini Paul athi ningasheshi nithungeke. Paul wathi nathi into lesithi funzile evikini leliphelile ngithi apostoli they knew, they had the time frame. You listen to Peter nakhuluma kulo chapter 3 encwadzini yakhe yesibili umuve ukuthi hayi Peter they were very much aware. Ngiko bengithi kube Peter besisenabo kulesikhathi lesi ngiyesaba ukuthi noma bebangeke ngoba lenye into lengicela kubazane lekufuna sibe very cautious kiyo yindzaba ukuthi bese kushiwo ema dates. Hallelujah. Ngicela sibambe ukuthi la we are teaching about the season ngokuthi we have already ventured into a season of his coming. Hallelujah. Sesingenile bazalwane sikiyo le season le. Angathi ngiyathi ukuthi majority yethu inenkingana Nkosi yami ngisite moyo ongcwele sila emhlosheni. Imajority yethu icabanga ukuthi nasiye ekhaya ezulwini. Ungazi ukuthi nasishinjwa
kulomtimba lesikiwo sitaba botiko loshanyana asinawo babantu mbaba ngilenye ke into le abantu ba grounded in this life to a point yokuthi akeva kahle ukuthi le mpilo lena ngayishiya ngibona noma afa ukhona labalwane kufa abona akaza kushayela incindi akafuni ukuthi uyafika esibhedlela ufuna umlule nale namzana nase athulile umlule ngoba lesinye isikhathi uhlahle emehlo ashaya incindi abona kufa kuda kanti sekufikile ulwe lento lekungaliwa nayo ngoba nasifikile seyifikile so ngifuna si understand bazane siyithathe kancane kokuthi nakunento lenye lekufanele wena as a child of God ikwenza ugijime kule ndlela noma sathane ngabe sowujika maphe emaswiti uthi mina ngadikhethela lo nkulunkulu konke ukushaya indiva is one thing knowing the season ukuthi akusisizini yekuhlubuka le Hallelujah. Akusisizini yekuhlubuka isizini leyo ukuthi umfune baba uNkulunkulu ukuthi boss noma kunendeka konke nakubita ukuthi ngife ndawufa ngibambelele kuwe. Hallelujah. Amen. Yebo, funza ngcamu. Maqondzana nekubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu. Maqondzana nekubuya kwenkosi yethu Jesu Kristu, a message that has been attacked by the devil in our fellowship. Nekuhlangana kwethu ku. Manini nekuhlangana kwethu ngoba lencwadi yayiconze kubazalwane baseThesalonika kukhona kuhlangana kwethu kuye. Amen. Ngicela kusho lokubazana kukhona kuhlangana kwethu sihlangana kuye singahlangana nyalo kulesakhiwo lesidwa ngicela kusho kukhona into lebitwa ngekuthi kuhlangana kwethu sihlangana kuye sinicela ukuthi ningasheshi nidvungeke engcondweni yenu ningethuswa ngumoya noma ngemavi sese ukuthi ningathuswa ngulomoya le kulesikhathi abhala phona yebo noma incwadi nekungathi iphuma kini ngoba letinkolo tekwedukisa beba understand Paul esikhathini lesinenge abebhala kukhona incwadi wawukhanza ukuthi ifika ebandleni kuba ungathi iqhamuka kumpostoli kanti seyiqhamuka kubemfundiso yemanga abekho ngaphandle ba within the church never bazalwane how are we going to tackle this ngoba maybe awufundzele ngcamane ku 1 John chapter 2 ufunze verse 18 is it verse 18 but ngifundzele my brother ngicabanga ukuthi ngidawuva ukuthi siyapi ngifuna nibambe naliphupho bazane lelithi letincwadi leli hayi ukuthi tatifika tiqhamuka dibhalwe emahedeni tatibhalwa abantu labasekhathi enkonzweni la kakhuluma ngako umpostoli Paul ukuthi ningathuswa nangemavi laqukethwe incwadi lo ngathi iqhamuka kithi haleluya funza 1 John 2:18 bantwana sesikhathi sekugcina niyakhumbula ukuthi John sakhuluma ngaye sathi sikhathi lesinenge nabhala letincwadi athi bantwana he was an old man this is the last apostle to die kuba apostle labafa he was the last one because yena bezama ngayo yonke indlela kumbulala wathi uNkulunkulu ngeke afe angakayiqedzi mission yekubhala sambulo oh hallelujah bamfake emafutheni bamkhokhe emehlo bamenda kongwangafa waqhubeka waphila wableeda bathi lona noma kanjani utawufa ubleede kakhulu waqhubeka waphila ngoba izulu nalingakavumi ukuthi ufe ngeke ufe qhubeka waphila yebo qhubeka sesikhathi sekugcina neva isikhathi sekugcina taqala nini bazalwane oh Nkosi Jesu taqala mhla Jesu enyuka ezulwini those were the last days taqala mhla lizulu lithulela moya ongcwele naba bahlangene lapha kaPharo bathandaza lithulela uthi Petro nasakhuluma addressa lelinengi lebantu uthi manje anikafunzi nemibhalweni uthi kwathiwa ngemalanga ekugcina kuyawuthulwa moya longcwele etikwe ebantwana awubazalwane emalanga ekugcina madzala manike ngikoke le message yekubuya kwaJesu ibadzinile labanengi ngoba babese bathi solo kwaqala kuthiwa uyabuya ngicela kumtshela uyabuya uyathanda uyabuya nyaloke kubekwe kodlamini nyalo bathi oyikhuluma lenzaba uyabuya endlebeni yokholwayo awumnandi awesa
Kukhona lapha kuJohn awucedzele lapha kuJohn ngoba sikhululudwa kunayindzaba lebhala incwadi uthi ngingayengwa ngumuntu noma engane ngoba lelo okay yebo chubeka ke ngicabana ufunze kuyena lo first John ucedzele khona bantwana sesikhathi sekugcina njengoba eneva ukuthi mbika Kristu uyeda nanyalo bomphika Kristu labanye sebaveli yebo ngakho ke sesiyathi ukuthi sesikhathi sekugcina haleluya baphuma emkhathini wenu aninike labantu laba abaqhamuki ngaphandle baphuma la emkhathini wethu amen yebo kodwa babevele bangesibo bakithi bathi nje labantu laba bebethe nje for a certain bebavele bangasibo bakithi ngobe kube bebabakithi ngoba kube bebakithi ngabe baqhubeka kanye nathi noko kwakufanele ukuthi kubonakale ukuthi kude namunye wabo labe wakithi kodwa bekufanele ukuthi kubonakale ukuthi kude namunye wabo lobe kathi awakithi buyela ke my brother neva ke ukuthi lalababhala leti ncwadi akusibo labaqhamuke ngaphandle labaphuma phakathi kwethu yebazalwane le message yokubuya kwaJesu evikini leliphelile ngithinte mina ungakhombi ukuthi bangaphandle labayirefutako bakhona labahlanganyela nathi bathi ayikho lento leyokubuya kwaJesu ayikhumbula ke le ndodza lemela imbe kwakho ngoba ngicotshelwe ukuyikhuluma lenzaba ukuthi kwakhuluma lo kwemuntu ngangakulalela kuba wena wathi uthi kukhuluma mina yeah ningasheshi nidvungeke engcondweni ningethuswa ngumoya noma ngemavi noma incwadi lekungathi iphuma kithi yebo konke lokhu kunganethusi ukuthi ilanga lenkosi selifikile lokunye bebakusho kuleti ncwadi bebathi niselinze muphi Jesu ngoba lelilanga selendlulile Jesu ufikile wadlula sike ningethuki nina ukuthi lelilanga lenkosi selifikile bebalwa nani bebalwa nalokuthi ukholwe ube wethembe ukuthi Jesu setobuya bathi lifikile ngalamanye amagama bathi saluthi consider ukuthi sowusele wena yebo ningayengwa ngumuntu noma engane ngobe lelo langa lingeke lifike kungakefiki kuhlubuka lokukhulu kucala kwembulwe umuntu longenamthetho indzaba lengethusa imvodzana yekubhujisa ya kumbulwe umuntu longenamthetho imvodzana yekubhujiswa yebo loyo uyahlala aphika atiphakamise ngetulu kwako konke lokubitwa ngaNkulunkulu ya noma lokukhontwa yebo kuzate uhlala endzaweni lengcwele yaNkulunkulu atikabatise yena ngekuthi unguNkulunkulu angumhlobo anisakhumbuli yini ukuthi nathi lento lena ukuthi ngayiyendeka yebazalwane enyalo le lelakhuluma ngayo uMapostle Paul lo wekuhlala endzaweni lengcwele abese uyadigabatisa ukuthi yena unguNkulunkulu akwendeki ngoba uyathi ukuthi kukhona labanjengathi who can not be easily fooled ngeke siyengeke no asiyengeke ngoba uyathi ukhona lo lakithi lo wenda lokuthi lona lofuna kungena nyalo angangeni noma ngabe uyafuna ema preparations onke endiwe ekuthi salangena manje uvinjwe kuba khona kwelebandla
Yebo. Anisakhumbuli ukuthi ngesikhathi ngisenani nganitshela ngaleti. Yebo. Nani niyathi ukuthi usabanjwe yini kwanyalo? Ngeke sikubambeke lokho. Niyathi nani ukuthi usabanjwe yini kwanyalo ngoba kukhona lokumbambile. Kuze kufike leso sikhathi lesamiswa ukuthi embulwe. Oh, kukhona isikhathi lesimisiwe ukuthi lo embulwe. Yebo, ngoba emandla ekubade umthetho asaqalile. Emandla ekubade umthetho asaqalile. Usebenta ngendlela lefihlakele. Asebenta ngendlela longathi ifihlakele. Akunje nyalo lokunye lengakutshela kona lo ngimela ngempilo. Wena uyayikholwa lento ukuthi siseta uhlala la emhlabeni. Mina ngikutshela ukuthi sekude isikhathi. Uyathi uyikholiswa yini? Ngemandla emthetho lasebenza ngendlela lefihlakele. Ngoba ngemandla emphiki Kristu. Avikile liphelile sifundzela. Kwathi besifundzise Nkosi kubala emalanga ethu. Elisacheka ukuthi siwabala njani lamalanga. Kuze stophuma. Ngikho ngithi le ncwadi lebazalwane nakungathiwa thina nawe siyafika ku2029 sikhona. Kusho ukuthi lento lebhalelwa ngoba sibale thina nakulokubhalwela. Ngoba thina sisime ezwini nangathiwa sifika ku2029 nawe sila mina ngisathi noma ku2026 siyaya khona. Okay, qhubeka. Indvo nje lona losavimbile kwamanje. Oh, lona ubanjiwe futhi lona uvimbiwe nyalo nekwakhona ngawe uyavela into nje lona losavimbile kwamanje. Lona savimbile kwamanje utawuqhubeka ende njalo. Hallelujah. Azimade asuswe. Utawuqhubeka ende njalo azimade asuswe. Bese ke lo longenamthetho uyembulu. Bese ke lona lode umthetho so uyembulu. Jesu inkosi uyambhubhisa ngemoya wemlomo wakhe. After 7 years. Amcethe ngekubonakala kwenkathimulo yekufika kwakhe. Kufika kwalongenamthetho. Umsebenzi waSathane. Ngumsebenzi waSathane. Uyawufika anawo onke emandla. Letibonakaliso letimangaliso letingemanga. Nayo yonke inkhohliso yekwedukisa lababhubha. Yebo. Ngobe abazange balithanze liqiniso laKristu. Oh Jesu sisi. Labe bangasinziswa ngalo. Hallelujah. Ngakho ke uNkulunkulu ubathumelela emandla enkhohlakalo kuze bakholwe lokho lokungemanga. Okay, ibambe my brother. Namavesi ke lo wafunza ko aso powerful ngoba uthiwa lo moya wangikhohlakalo lo hleli la etikwabo awubathunyelwa ngisathane sokuthunyelwe nguNkulunkulu ukuthi sale bakukholwa lokho lokungemanga ngoba balile kukholwa liqiniso. Livi lakho leli Nkosi liyaphila limile kuze kube phakathi. Siphilise ngalo namhla. Ngicela bangachaza ezinhlotweni zethu. Igama elihle liphakeme igama lika Jesu. Sivule amehlo Nkosi. Sibone isizwe lesibiyo kuze singa dikhanzi nathi sidunywa kulelo suku ngoba livi lakho lithinte thina sikhe kumnyameni. Asikafanele kudunywa kulelo suku lo. Lungisana ibandla lakho, lungisana abantu bakho. Yala nabo ukuthi bayebhujisweni kwabona phakade. Bahlwithe ngamoya longcwele. Ubahlwithele kuphileni kwabona phakathi. Ngiyakucela Nkosi mina ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. I thank you, I bless you, I adore you. Sengiyemukela ukuthi lokhu sekuyendeka ngikukholwa egameni elihle liphakeme igama lika Jesu Nkosi yethu. Amen. Amen. Sikhathi kude bazalwane but ngivumelene ukuthi kulesikhashana lesincane lesisele simane si-address la indzaba ekhulunywa uMapostle Paul abhalela libandla. Hayi nje laseThesalonika kodwa ubhalela libandla laJesu. Mane lencwadi yaqala ebandleni laseThesalonika. Kanzi itawu-applya kulo lonke libandla nalabatawuchubeka basinziswe batawungena kuleli fileli. Bazalwane, it's so painful to discover ukuthi sithi sisinzisiwe
siyakholwa uJesu but kunezinto lesingakacaciseleki ngato sikhuluma njengebelieve nyalo la ngaphandle kune debate i-debate lethi emakholwa endelani uyazi ukuthi atawuhamba kani sisayawungena ku-tribulation kuthiwa sisaya enhluphekweni letasifaka sonke sibe ingcenye yayo thina lana sekunene lesikukhulumile nasikhuluma ngalendzaba le asikacacisele kahle siyamdumata moya ongcwele lo wembula lemfihlakalo yaNkulunkulu kithi ukuthi singabe kuloku silwa indzaba yokuthi i-tribulation itawucala sikhona. There are videos circulating lakhuluma aze aspeculate nema dates ukuthi Jesu utawubuya mhla kabani. Thina lana sikafundzisana ke lo ukuthi Jesu ubuya mhla kabani. Sifundzisene ukuthi nanyalo ngasuke kwenteke singayicicile inkonzo. Abuye Jesu ngoba sesebusizini yokubonakala kwakhe. Haleluya. Ngicela ningilalele baza nomthinze lalo laceleni kwakho nombono ngathi uhlungathi uyetela kancane abalali abantu ebusuku bazucabanga ukuthi bathandaza kana becabanga nini. Ngifuna ngoba angizubi lapha ngifuna sihambe kahle. I'm building you for the season lesikiyo nyaka. Ngifuna ukuthi kuyinkinga ukuthi lo sihlangene la sithi sisinzisiwe but asiboni ngaliso linye lekuthi phela thina labasinzisiwe ngekwelivi hayi ngekweopinion yomuntu asiyi enhluphekweni letawehlela umhlaba ebazalwane na kuhlwithwa kwenteka libandla lihamba lo mhlaba lo will be unrecognizable lo mhlaba lo ngoba nema buildings lamanze la yetulu lo wabonako atawuwa nalihamba libandla eMelika baqalile nyalo bathumele emasotsha ukuthi awangene la emadolobheni ayagadza busuku nemini bayashinjana nayo into lebuhlungu yakhulunywa ngoJesu wathi bantwana bebumnyama bayaticonza tikhathi kwenca naba abantwana bendle kukhanya nawabuta labantu bathi inkululeko yethu seyikuphi nyalo nangabe kusho ukuthi sekugadze emasotsha all over uthi uhulumende is for your safety kanti bayadi ukuthi kukhona into letawendeka masinyane letawukhoza ichaos so emasotsha waphume agadze ngishinto ngathi la kuleli vela kithi kungene tidlamlilo letigcinwe emajele le ekuhambeni lalela athi kangenela ukuthi tuwendani it's a preparation letawendeka nyalo ngekwakhona tidlamlilo ngase sekuqalile tiyasebenza tivinjwe nje ukuthi kukhona libandla titosebenza letidlamlilo it's a tribulation preparation lo loyibona letidlamlilo tisetawungena leleto bakhalisile kuseta angathi noma yakuseta 168 wabo labeta ukutongena kule liveleli hayi sibeteleni utabe kusenjendwa ngetribulation wait and see babanjwe ngemandla la khona kubantwana baNkulunkulu labahamba nemandla kodwa abawa understand emandla labahamba nawo bahamba badla ingalo kukhona emandla la operator la kithi lavimbe into letinkulu ngicela kusho bazalwane ukuthi it's an error to think siya ku tribulation ngoba nasikhuluma ngetribulation sisho uNkulunkulu withdrawile yakubeka kahle nangabe sikhuluma ngetribulation sisho ukuthi uNkulunkulu uwithdrawile wakhwesha wamalapha wathi cekelele manje kuyaphambana nelivu laNkulunkulu ngoba livu laNkulunkulu usethembisile wathi ngiyawuba nani kuze kube sekupheleni kwedikhathi manje itribulation isho uNkulunkulu ayiyekelele umuntu atobona ukuthi kube bekungekho naba lethiwa bakukhanya kwelive bangisawo ngesikhathi nje setribulation kude lotawushumayela lo munye ukuthi yini lokhu bekushiwo livesi lalithi nini nikukhanya kwelive nini ningisawodi welive lalana bazalwane lo mhlaba lona sihamba thina uhamba uyakwathi kudla lokude esawodi kodwa uthitha simiyeke bathi akasho ukuthi asimiyeke uthitha singamdli kakhulu ya uthitha phela umnanziswayo bona lapha enyameni nanzi kakhulu thitha singamudli kakhulu never muthi kwasuka swayi kwasuka kukhanya la emhlabeni hey utawubhenza la emhlabeni le atmosphere sayiqalile yasho laba
bayakhuluma ukuthi khona into letawendeke emhlabeni laba nakuloku bafuna kuhlala emhlabeni labane bagozaleni ibhlungu manje ngoba labanengi baqokelela ingcebo kanti bathi aba-surprised nemabhillionaires athi aba-surprised bantu lekuthiwa banemcebo nomningi bathi ngoba the moment lihamba libandla konke nalabakuqokelela kakusiko kwabo kwabo nyalo ngoba libandla likhona nanti akusiko kwabo ngisho nalendlu yakhile noma i-double story nalihamba libandla the moment lihamba indlu ayisesiyakho bohulumende batabe baphume bangena lamakhaya batawuphuma bangena baregister indlu letishiwe abaKristu Nkosi yami baregister tala basele bese kuthiwa hulumende so ne access without angithi balungiselela ngibendela ukuthi nase bafika basebenza abaye mark of the beast ungathi bafohla nyalo umuntu nangena kakho angena ukhile egedeni noma ngaliphoyisa uneliqala ukuthi ufohlile nangena kakho icala lelo ufuna kwendiwe ijustice unfortunately kule live ngathi seyibalekile ijustice but ke ngeke bangene bafohle kufuna bavulelwe nguwe kodwa ngesikhathi setribulation batabe bafohla bathatha bangena nangabe bededicate asegedeni ngoba ungathi uhulumende utathatha tonke letinto tibe nasandleni sakhe nawe usale nespekhi lokunye kuhulumende ngoba kufuneka iaccess yonke into itabila onke nama-billions lesiwaqokelela kungena kuma-accounts ethu ngicela kungitshela bazalwane ukuthi the moment libandla lihamba kusesiyakho utawuthiwa kuse ube ne-access kuleyo mali lothi yakho you have to receive the mark ngoba utawuthenga ngayo utawuthengisa ngayo anyone who takes the mark akasavele asivele sikusho loyo akasahlulelwa uhlulelwa nje ngilakwendile lo thatha imark ekuthiwa sekude longakushintsha soye ekubhujisweni kwanguna phakade njengoba nanyalo kude longakushintsha laba labathethe imali yengadi yaJesu bathathe imali yamoya ongcwele baya ekuphileni kwanguna phakathi ngeke ukushintshe lokho. You like it or not, lalela baya khona bangesi perfect ngoba no one is perfect said our King of Kings uthi only God is perfect lo utasingenisa thina ekhaya siyawungeniswa kuthi samukele Jesu njengenkosi our advocate utasimelela ngiko siyawubala moyeni sihlangana kuye sendani kwehlulelwe amaphutha ethu lesiwendini sila emhlabeni ayisona siphile sonweni wena usaphile ezonweni uma sasihlabela siyahamba thina siya ezulwini uzosala wena ngobuthandizono umntwana uNkulunkulu uphumile esonweni thina nje sihlahlile to nanka si perfect angisho ukuthi siphile esonweni no uNkulunkulu ngoba saze samukela Jesu siyakhokhwa sono sisibeka sibe ngaphasi kwetinyawo tethu bese thina sihamba ngesibinzi ngetulo siphile ungathi basidla ngefork and knife siphile ungathi asikho sona hey ngoba siyadliwa kulamalanga sidliwa ngishekhathe enkonzweni kodwa noma basidla bakhona la ungathi na usidla ucabanga ukuthi sonke sikhona khona siko siphile impilo ebungcwele sibizelwe ubungcwele bandla lenkosi sithengwe uJesu ngegazi lakhe ngakhumbula ekhaya eNazareni bathi sithenga uJesu manje ngegazi lakhe sibitelwe ubungcweleni la sibitelwe khona nalathi abananza Jesu ngilala banjalo they are working towards their holiness but Nkosi ngiyehluleka nangingedwa ngiyehluleka ngekwami kodwa nangifuna wena ngiyadi ukuthi ngidawuya ngekuba ngcono ngiye ngekuba ngcono kuthiwa kunemoya wemphiki Kristu losucalile usebenta ngendlela lefihlakele asengisho ebaza linengi lebantu ngisho labaye esontweni ungathi abayifuni indzaba yaJesu ngulomoya losucalile usebenta ngendlela lefihlakele lo moya so ubende bababuthundu nasikhuluma indzaba yaJesu bathi seyikhulunywe kakhulu lendzaba lena ngiki reference bazalwane ukhuluma ngathi
thina ucabanga ukuthi wena singaya njani ku great tribulation. uNkulunkulu lento uyenda kuGenesis, ungena nje kuGenesis, ungena nje Nkosi yami sincwadi yokuqala. Uyayenda uNkulunkulu Noah yakha umkhumbi utshele abantu ukuthi abatilungiselele umhlaba sowugcwele bubi kakhulu ngawubhubhisa. Noah preached 120 years ashumayela kwaphenduka 8 webantu kodwa ungayekela kushumayela. Nalala baphenduka kwabo labangu-8 bendlu yakhe labanye bathi uyahlanya lona kule mbandla lemiyenga semdzala kakhulu. Lalela ungabasoli ucabanga ukuthi bebalibele kakhulu. Ngitsithe mina lolo kwenda kokuthi labantu laba bangamva Noah abekhuluma ngemvula lento wehla igcwalise imifula uthi kasakhe nemkhumbi uthi uNkulunkulu asiwakhe lo mkhumbi khona sitongena emkhunjini base bantu Noah yini ngalesikhathi saNoah imvula yengazange ibe khona imvula ikhona kithi ngalesikhathi saNoah emanti abethamba phasi emithonjeni manje nasakhuluma ngemvula letawuthamba ngetulu bathi abantu ayikho le imvula ikhamba ngetulu emanti Noah khamba phasi emithonjeni ungasitsheli ngento lengenteke kanabathi sitawendeka lento kuthiwa wasuyakhuluma uNkulunkulu Noah lafika ilanga leba uthi kaJesu nasafika emhlabeni njengoba kwakunjalo netikhathi taNoah yedlamini wayiyeka le message nangetikhathi taNoah wayishumayela bangayikholwa njengoba kwakunjalo ngesikhathi yakuphindze kube njalo. Na indodana yemuntu sekufanele ibuye emhlabeni ngiko ngeke ngiyiyeke ngeke wathi khona mina futhi nina bazana nginganitshela iqiniso ngiyanisenza mina ngiyeva ukuthi kukhona labangayikholwa la kimi le message. Nina ungaJackson inhloko ngakutshela ukuthi awuyikholwa le message. Ngakutshela ungabe ungathi umsobi uJackson inhloko ngiyayikholwa kukhona angisoli bazalwane ngithinte kunemoya wemphiki Kristu losucalile uyasebenza ngendlela lefihlakele uwenda abantu baphuphutheke bangaboni abasibona isikhathi lesiphila kiso abantu banema goals la long term angimemetela ukuthi ngasende ama short terms sonke short term goals ngoba there are no more long term goals no more long term kula imbhalweni no more long term goals. Why? Because masinyane nje sitawunyamana masinyane sitawunyamana kodwa wena longakholwa wena awukuselithuba lakho nalo lokuthi bazalwane lisavulekile lelisango. Wonke lophakamisa isandla sakhe athi Nkosi ngiyakwemukela njengenkosi nemsinzisi wami uyangena litawuvaleka masinyane nayivalwa leminyango taba ngimaye emhlabeni asubuke buka ukuthi libandla nalihamba nyaka nalihamba libandla kude kuye Hawane High School. Yebo osabela umfana wamote yebo lalela bazalwane nalihamba libandla i-education system yacollapse. Nalihamba libandla angikhulumi le health system seyivela iqalile yona ke iqhuba le agenda vele ukuthi ngekwakhona niyadini ngokuthi bebafisa kusuka kulomnyaka phela ukuthi abantu ngabayafa kakhulu manje uNkulunkulu usigcinile ukugcinile nanawe uthi kumbe utawukholwa le health system nayo iyabhidlitwa kungemabomu. No kunamabomu ngacabanga uyasibhedlela ungawathole amaphilisi ngakhuluma la ngamemetela ngathi kunabantwana baNkulunkulu labanye badle HIV maphilisi abo HIV ngathi lalelana ngiyadeclare ngeke nize nife noma niwathole amaphilisi anawufa. You're not going to die ngoba silondolozwa ngonamandla. Thina lesikolo kunosilondolozwa ngonamandla. Uyasilondoloda man lona mandla uyasilondoloda utawuqhubeka silondoloda. Ngithithe na ufunza nje iBhayibheli ulifunza phela ngisho mbambalo ukuthi kucollapse everything. Oh my boy lapha abazalwane kude ngisho umshado nje libandla la umshado ugcina nyalo ngesikhathi semsongo lokho umshado kude ngesikhathi setribulation kuthi wathi intombi letinhle netinsizwa letibukekayo tiyawube tigijima tiyentsabeni ticele manje tiyawukhonza kunawo longathi sihlele tikwalelinye ngicela mani uwele kimi lithi lije wena nami nginemacala ami lekubhekene nawo naNkulunkulu
ugijime uye lapha emlilwane uthi ngidawufuna libhubesi la lingakhona lithi libhubesi nami nginemaqala ahamba kule ngwenyama yezulu ngeke lize likuhle mhlawumbe kumadima hayi no kuseta kumadima emhlabeni kuseta kumadima kube sinalo linemaqala uthi ladla abantu during our time nine bazali I mean during i-rapture nitawubona timanga emhlabeni ngento usala ekube bekhona into ekubhalelana incwadi besitawubhalelana noma sishayela nelicingo ngive ngithi efana kunjani lapha emhlabeni unfortunately manje ungazi ukuthi kude lento ekushayelana tincinga sikhone ucommunicate ngoba nathi ungathi lobunanzi lesiyobe sikibo kuyawenda sikhohlwe konke kuthiwa mhla sobe sesingenile kuleli khaya siyawulikhokha leli gama silikhokhe simangele sithi hey asitshelwanga nengcenye siyawube singenile bomnanzini siyeke kenyalo sibuke kungathi sitilima siyeke kenyalo sibuke kungathi siyathi into lesiyendako kodwa mkela kusho masinyane titawubonakala tihlakaniphi imbamba nyalo noma labanye bangabonakala ngathi bahlakaniphi titawubonakala tihlakaniphi imbamba masinyane wait and see yini bazalwane lele banga bokuthi sibhice sithi siya great tribulation ngithite imajority yebantu ayikhona ukwehlukanisa ukukhuluma kwaNkulunkulu nakhuluma naJuda nakhuluma naIsrael ithatha Israel imlethe la ngoba Israel utawuhlupheka during isikhathi setribulation na ehla Jesu asabuya ku second coming uyoba yawucedza imbi Armageddon lalelani immediately nje libandla lihamba njengoba niva bahlongota i-third world war lokuthi kuhlengedwe i-third world war immediately ibandla lihamba iyaqala i-third ngeke iqale sikhona ngeke ngibude udangibuda ngithi mina i-third world war ngeke iqale thina sikhona ngoba i-third world war itawuliwa uNkulunkulu emavajini Israel wait and see kukhona umlilo na ufunza incwadi yaHezekiel chapter 38 ngilapho ke lase ngoba uNkulunkulu sokhuluma ngebantu bakhe sebathi ke labantu bakhe libandla kusilo libandla ukhuluma ngaIsrael akakhulumi ngelibandla thina lesisindisiwe ngiko na uya kaIsrael nyalo kunanabala bathi ma-messianic Jews ngilabakholelwa kuKristu ngilabangamalanga Kristu lenoma beva ngaye namhla bathi bona siyakholwa ukuthi lo wafika unguye lo Israel alungiselela Messiah kubhalwe onke emabhodi kuthiwa the Messiah is here abathi is coming athi lamabhodi is here ngalamanye amagama sebayamadi ukuthi ukhona utaw yini phanga embulwa kukhona lovimbili akembulwanga khona lovimbile amen yeah khona lovimbile lo walabo imide uthi uvile leverse lithi lithi uyawudzimade asuswa bese uyabonakala ke ngibani losuswako itribulation ayingeni libandla likhona uyathi nemahedeni noma sona ngasidla asidle egameni lekuthi kunathi noma ngasi-enjoy kunathi ngeke basi-enjoy during the tribulation asidle egameni lekuthi kunemaKristu ngiwo landlale umbethe wandofondofo thina nana siyilene tribulation uNkulunkulu lento uyidemonstrate kuGenesis uthi emhlabeni sekugcwele kubi Noah yakha umkhumbi invite others bazali bayingene kuthiwa bebashada bebatekana bebenda konke bajabulile kwafika ilanga lathi awuthi khona uNkulunkulu ngene emkhunjini nangene emkhunjini ngoba uthi uNkulunkulu seyitawuni imvula salungene emkhunjini uyidemonstrate lapho uNkulunkulu uthi ngeke kwenteke lo ngesabako mina lolungile wami bese ngimjezisa nalabangakhona itribulation so seyitawukhanza thina isikhanza njani sesijeziswa nalaba sihlupheke kangaka uyakunathi kukhona tono lengabe siyadidla ngoba sona nje simnandi asisiziswa ukuthi sesaba uNkulunkulu so usijezisa njani uNkulunkulu kanti sisibalekele sono sakubalekela konke bona siyaphela isikhathi semusa masinyane ayengimemethele bazali nangabe ungakamthathi Jesu umthathe ngoba isikhathi semusa siyaphela masinyane siyaphela munye umlamuleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu umuntu uKristu Jesu ufuna samukele yena njengenkosi nemsindisi wokuphila kwethu sekhuleka kumukela Jesu utawuregreta bathi mina bengathi noma bongakuluza konke ukweswele konke kodwa na una Jesu you have everything in that nothingness low devil you have everything when you have Christ in you I'm telling you you have everything
you have everything, ushayekile, you have everything, ungenalutho ungathi uzawuthatha imihlanganisela. Now na Jesu, run to him. I'm telling you, you will discover he can do far above what you know, far above what you understand. Ngoba mkhulu. Man, wangena nowe emkhunjini. Nangena nowe emkhunjini. Lana litulu kuthiwa abantu bakhala nowazivulele wathi noma ngangiyafisa. Dikhiya utithethe ngulungu latikho kimi. Babathe bantu. Khona le ngoma lethi layithela waphakama umkhumbi. Wendani umkhumbi na uphakama? Uthi vele nje uNkulunkulu engilidemonstrate kahle. Nakuba kubi emhlabeni umkhumbi wani wawungayiphasi. Wawenyuka. Nayikhumbula ingoma sasiyihlabela sika Sunday School thina lesisinziswe ngalawa amalanga. Yayithi siyakha indlu yenkosi awubafana sisi antombazana ngoba siyakha indlu yenkosi. Lo silapha nje bazalwane. Ukhona indlu yethu lesiyakhayo. Le ndlu lesiyakhabo batawumangala ngoba sitawungena kiyo masinyane bangabe basasibona. Sizabe sesihambile. Sitawungena kule ndlu yethu basale ngalabakhala. Kukhona labatawugijima betela amathayeleni. Bafune ukuthi babona labahlala bathandaza la sitabe singekho. Lalela ungagijima utela, ngicela ukucela shema. Naba umfundi Jesu nyaka. Ulungele kusala. Ungagijima utela sitabe singekho. Sitabe sihambile. Ungathiye ugijima ngoba uthatha ugijima utela uhlangane nalentidla mlilo lelicalile kungena kule live dikucethe. I'm telling you, dikucethe. Lapho bantu batabe labanjingile labafaka ekhathi khona labathi uRashkov. Rashkov uthiwa wakhe emabankers wawakha le ngaphasi uyadi umuntu webumnyama kodwa uyadi uthi what is coming akafuni Jesu nje kuphela. Uwakhele ngaphasi uthi uyobhaqa khona. Hawu bazalwane, wathi umuntu lotshela ukuthi utawakha underground is wasting his time. Kukhona labanye labakhe nekhona into lengimangalisayo angathi labanye balathi lwandle la uyufika ukuthi na ubuka lelwandle uthi le ndlu bayakha kanjani kulolwandle lungaka lunje bangena njani ungani banjani. Kodwa bakhile ungene la maputo la kunebhloko lelikuthiwa likhulu la Africa balakhela wela liyaka ukatembe. Wo uyangivumela nangivunyelwa ngokhuluma lokho ngini uthiwa liyakatembe likhulu. Uyabuka bayakhe njani indlu lenkulu bayakha lwandle selivele likhona kodwa bayakhile la crosser lawela ngesheya lelo bloko lelo balakhile. Ukona ke bantu labanjingile labakhe indlu phase lwandle ibhlungu lento ngoba batawu discover nali bandla lihamba ukuthi igama lenkosi ngiyombamba inqaba konke labakwakha will fall and kill them. Utawuwa hayi thina bazalwane sikilo leligama man. Nkosi Jesu lesikhathi sigijima kangaka ngithi Noah wangena emkhunjini nathi masinyane sitaba ngase ngiyabekisa bazalwane ngathi na ufunza iBhayibheli utawu discover ukuthi eGomora neSodoma kwake kwaba kubi nje eGomora neSodoma uNkulunkulu bakhe wathi abaphume. That's rapto wathi phumani ngoba ngifuna ukubhubhisa la bakwasuya bayana naniphuma la ningabuke emva hambani nibuke empilo. Nginikana le verse ngabona kuJeremiah 50:51 noma 51:50 uthi manje njengoba seniphunyulile enkembeni gijimani ningabe msabuke emuva noma ngakuthi nyalo miyekele Jesu ungamiyekele. Press on, press on, press on. Amen. Lento ngiyayibeka nje ibe likhuni nebazalwane ngicela kuyibeka ibe likhuni. Ngithi uma utitshele ukuthi la mhlabeni thina sisetamhlala 10 years ngicela wathi uthi usilima ushi ngithithe ngicela kuyibeka ibe likhuni lento leyivile mos phela ngicelile kini kudeke lo ngalela sengicela ukubeka ke namuhla
bonke noma ngawungilecturer noma ngawungu-archbishop noma ngabe uthi ungumpostoli loyimbunguthe na ucabanga ukuthi setawuhlala 10 years kulo mhlaba. Record my words wena lothi sitawuhlala 10 years man angumela kancane wofucipha icingo lakho urecord ukuthi ngifuna kumthola ngoba wena uyikholwa lento ngifuna kumthola nasaphelile 10 years lalela nangabe uthi wena setawuhlala la emhlabeni 10 years 100 years 50 years usilima. Sengirekhodini uyathi usilima ngani awuyati imibhalo. Now sinike tokona buka belungu baze basihleka belungu bathi uyabona lokho abantu lokumnyama lokhu kubhalele phansi ngeke kuze kubone akubona lento lena abanenge abayibona ayibonwa ngisho ngabahambe bathi baya eBible school bayofunda lento vele ayimbulwa eBible school imbulwa ngomoya. Moya lo wembula lento le akusiko kuthi ufunza kwaba professor. No, this word you depend upon the power from above and the finished work of Calvary. Now mbulwa nguwe abayiboni lento ila mbhalweni uNkulunkulu akalifihleli libandla ukhuluma Moses angithi nekhumbula evikile liphelile sitheni uthi Peter ningamangali bazali ngemalanga egcina bathi awufika abanihleke esulu bathi uphi lo nkulunkulu wenu ngase ngithi mina phutha lo laceleni kwakho akasho nina kanjani lo laceleni kwakho uphi lo nkulunkulu lalela bazalwane we don't have time is very short nakuke lemgcina ngakho yile lento sibona isikhathi sisifisha kangaka mhla ka-22 ngikho lo kwenta laba bekunene bese banikete ama dates. Mhla ka-22 sibuyela kuleli verse lesalifunza ngiyabona i1 Thessalonians 5:4 lo lokukhuluma ukuthi lapho nje bathi ukuthula nenhlala kahle kubhujisa kuyawubazuma nje nemihelo kufikela wesifazane zathi lokuthula nenhlala kahle Trump ugijimisa yona lenzaba ukuthi kufuna kufike ka-UN lamavele engiyona aphatheka kulendzaba yokuthula nenhlala kahle peace and security bakubita kanjani peace and safety khona ama-Olympic Games la kaba khona eFrance yo lonke lelo hola nakungena leli hashi lelimhlophe laligijelwe ngumuntu obevaliwe la lathi nalingena leli hashi okanye kusymbolical lalingena leli hashi kwathi nakuthi wagedu kwavela emagama lamakhulu alathi bonzeni athi peace and safety ayelani ke baza lo kwenta ukuthi bantu bajake ukuthi vele indzaba yokubuya kwaJesu itawendeka ngaSeptember bendiwa ukuthi vele yaze ya-approve lendzaba ye-peace and safety ithi libandla lingahamba noma kunini but ayisho ukuthi nabale approvile ngalomhla 23 naba approvile emhla ka24 sesingahamba lapho ngoba loku approve kwayo ukuthi alamanye nje amagama lathi at the last trap nangabe bayi approve asilungeni ukuthi kusuka ngalo September when this is approved angibona fika April lomnyaka lo Daboskho no angibona fika ngoba sekutawungena ngekwakhona in my spirit kubene ukuthi langabe this is approved noma libandla lingakahambi noma libandla lihambile kodwa September utawunjinja yonke into utawunjinja tinto utawuphenqwa tithi base nje basayina le peace and security yabo tinto utawuphenqwa angikholelwa abazalwane asenikhulume yami nje angikholelwa ukuthi singahamba kodwa ngiyakholwa ukuthi singahamba angikholelwa ukuthi singahamba kulama dates laba abashoko ngoba bolwesithathu bolwesibili bolwesithathu kodwa ngeke ngakushirishela amathebula mina ngikholelwa ukuthi libandla liyahamba kuyiFriday ayi bazalwane angithi lo lenkukhuluma ko niyangiva ukuthi ngithini ngimi angithi kusho umbhalo konke lo bengitshela kona bekungumbhalo ngithi ke nyalo switchani ke ngimi nyalo lenkukhuluma angikholelwa ukuthi siyawuhamba kungumsombuluko noma kungulwesibili